Ya, oh, tupu ma, mai e ole tunu, patalo patui, tapu inga pa ia, tapu inga mamalu, ya, isa o se tau langa, olo o, nau pia ia i Samoa, tau langa, Amerika i Samoa, o Amerika Samoa tutuilian pang, ya, ole motui manua, ya, ta o fumal senga, ya, renga toi leo Samoa i sifo, matui polu a polima manono, sawai, ya, mai sai ya tunu, maolo iai na, tatu Samoa i Amerika, ya, Australia manusila, atalo fatu le nei, e tu lao le aso. Ua, ei se langona, whaadi fo iso taofi, ya, i le mai po le wheme mea e wai nei Samoa. O le wheme mea e roi nei Samoa. O lo manatu na unofo nei ma o mafaufau. He furisa i whala mawhai lo ua u la ngona maritaofi. O le fofonga pitalai. O le fofonga pitalai. O le upulea whapea aua le whaia fua tala. Le aisea ia e whaia i fua le fofonga pitalai. Le aisa ua ia. O upuna e whawaiwai loto ma upuna e soli tu la fono le na upwhamea whapea e le mwhai e mātou nei po tangato le tunu ia po hau. O na whaia ni upu i whongwhtalai. E o lei le atau. O le atau la e whaanga ma le tau awane i a piusinga. Le ala wa o ui atuai. E whaia toi sa upu i whongwhtalai. Ma na sumal tolu tu la fongo le ina utala noa le tala noa tuai. Tu la fongo whawai. Ale ba na tolu kolu al whawai. Le la pe fongo whakalai. O le fongo whakalai kongu wale wa o mawange. Nea le nga meme. Makusa meme ka ko. Ma wheme me ai. Nea kongu. A kongu e mongi nea kongu i mele. Io e kako ke au o fia me. Nga omi makaafa. Wa le fia aru ese mare kofi pare mia. Ai ala langa le fia aru ese. O ngai le ofaya le kiuke o le fonga whakalai. Ele ofaya le kiuke o le fonga whakalai. Ola spela le lei mai a leo mau wanu. Wa kero kako, wa saule a kangaka malanga ia interpretation. Saule a kangaka malanga ia interpretation. A lea lawa koi kilo le lei a le kula fonga. Sa o le lei. O le fonga whakalai leanga ke holdinga le pawa. Le pawa e ave ese ai. O le pawa le fonga whakalai. Le pawa konguanga o ianga ke activatinga. Le kula fonga le koru. O le article 33. O le maka upu po le section number 2. Ia po le subsection. Clause 8. Ngai fai mai ngā. Mangingo lei whapare. O, ua whange bai aso. Nei wa koru bai aso. Back and forth. Lau whai kau. Try to read by lines, by words. Whai lau word studies. O walu I kua Oxford University. For ilele vocabulary. O koi fo I mai kongo le noa New Zealand. One democratic policies were le UNO, or Declaration of Human Rights, or parliamentary systems. Alea malo, male malo. Male mea la lenga ka ualfong whakalai nga au wai. Karua ingei a lenga yeilanga group fo la lenga o yeilfong whakalai. I fong kanga whapare menge a malo o kaupu lenga.
Mamalo o whakasi. Ele parliamentary na committees. O man me kau whakalai, man whafoenga o parliamengi, Lenga au wai whakalai. O ke o whala uia ia malonga le malama. Pe kai a kongo lai malama. Kasi ngā bahenga o mengi al porkiki. Al porkiki elea, porkiki palapala. Ai o kulanga nge leo ke masalomia. Mai o ke whaalongo inga sa o li leire kala lea. O le au mai o mea whaale loku. Marikari ko ngunga whaale loku. Lea nga read by line by el fong whakalairi. Kai mi leo lea so rufukasi. Rufukasi le ma singa lea ke o yang wari. Lea nga whakali lea kungu. A mea o le a au mai ngeise fofo. Io e lenga o mai li fofo. Mongi a au. O le fofo lenga au mai. O le fofo lenga au mai. Sa o fong whakalai. Nga au mai fofo e whaangofi le muai o e mau. Inga ia auangi o ka koko e kaukakala. Inga ia ka pungi lo unku. Auangi i whaadia ka ko ia kau. Ai whaasa vadia la ko porkiki elea. O ke le kea la po o ke au le fast. Ai o ke e la i fong whakalai. Makoi o ke e lo foi au le li leo. O papari ili o kaimi o lako le ofisa leo. Wow. O papari ili o le fong whakalai. Nga ke lo le lea o le kaimi nga bili a koi fomu inga liunga. Nga bili a kula ile lea. O lea wa usu e akusu e nga leo. Wa o waura su e nga leo le kaimi nga o wawai. O sau o li poki le li le papari ili o le fong whakalai. O inga la le mafisa o ka inga e nga ke loa. Mai malama le fong whakalai e kia. Malama mai o fōringa nge o karangoa. Ale la o whea ki lau sunga le fong whakalai. Lau sunga pari di o ka eo masipa. O e kongu al ka lea linga ko adia le maka upu. Ma o e kongu al pari di o ka eo masipa. Lea o finalize e o so suenga. O e kongu wale polokai ngeile. Ne kure keiti. Wale keiti lea e ke kangola e openali pari. Na e sa vali a kulola ia lea ka ui o i lea o le malo. Stand down no ka mai kai parimia. E lea i se mea ka o se dissolution of parliament. Po le whaka ape parliament e koe whaise si snap election. Po se snap election ne ka u fuafua ma para ai eila au whai porkiki. A wale mea konguanga le ko ali ai. Wa para ai au whai porkiki. Para ai uma whai pule. E oi fai pula le fast. Fai pula le ita pipi, fai pula le fast. Para ai uma e oi whaingi la ko tēnā election. Ai sa o fwoi. E ile meo ke whasa oi pere saunganga, neng saunganga e sunga leo ne la uri al mani toa. Onga e whawhai lunga o le. O le cost. O le kau o le whainga o le snap election. O le la whawhai lunga i. E amo le akungu ua o kupe o le akungu e whakingo. Pei kai. O le easy way a simple way. O le makua whaingo fia. O le kele longa, nke ua whai meise si so le este fo le interpretation ma fia poko le ri le whau mui siu skuka. Le ne ihuara le nga palau vale a kule epa. Me o kere ke, Kere ke pesa palau vale a kule, o kule epa. O le wa umang sewe lo wasalanga. Mai o la palau vale na nga, pawanga o le palau vale fasa, a le mino le meneng fola le fasioki kulou le upu. O le mela nganga ringa usala. O le fola mfa maka pat. O le kaukala ku usao. E le sori kula fongu. E le avea hoi lau kaukara sao ma mea o mai eisi kanga ka wha vale valea. E le ia onga vai mai o pe ia aisa. Nei o lo walea. Vai o lo wa inga malo o langa o lange. O ke ola vise a inga e kokoa loko e kaukara sao. E le alola vai se mea mau kere fefo iskanga kaukara sao kua le ala hui ngalo kaukara sao ku. Ia oi lea papari i li o ka eu masapau. A me se mai ka ele o fia me ele kau se maka afa.
Awa fia mea ia, ele kau se maka afa o ka ngaka. Mea hui ngā leinga whamasingo ma misiruki. Ele sofa mui ngā lenga ko mai ngā kāki, wea mi ngā maka mai langa kūpea ngā ia misiruki, ele kau se whaumui ngā. Eoi. Ele kau se whaumui ngā ka leo o fia me. Wa ole ia au wha kere wha maumonga. Ole ngawha lenga o ka lai le amakanga. Ole ngawha o ka ngofa pipi mai ele ngawha funki inga ia la inga ia ufufi e longa makanga i kai ngawha. Ngawha makanga mai ele i ta pipi le whakaukonga e lalo le whare ie. Ngau ka ngolola ia le ka mwhai whapi me le ngawha o salang a le kenge ngo ia salaivalu. Anga ile ngawha o kumalo ngo ia pa o kangi vale. Ia le ngā maua ia whaumui ngā malakai ma ki o kai kafe. O le whaumui ngā la ngā sa wale misi moa. Le sa wai muringu u. Le lai kau mai le ngawha le o singa vai lupi. Si vai lupi. Ai le kau so whaumui ngā lea. Ale mea ngā lenga. O le whonga whakalai lai la wa u. Na wa baba ai mala unela se sile ason nei. O ngir kai ang fa umai la su nga kili su. O mako nga su. Ma umma su. O whaino lai se loa. Sole. O pasi mai le vaenga le ariko 33. O pasi fa solo a koa mai o alu le faong o koe sau le 33. O alu le faong wai lua vaenga le wha vaela sa wai. Le mea lenga male kula fongo e kakawai o nga stand down le. Le whai ngā malo le mamalu. Le whai ngā malo soli kula fongo le e ngai ale. Ale pale mia malanga vaenga e kosfuru lima. O le almea wau whai eile whamkalanga e soli kula fongo. O piri uma ia la koe pasia ngei. Ele ise ao ngā e pasia ai. A e pasia whaasori kula fongo. Ele leila le whai o le maka upule. Ele kau fo i o ngā whai ese snap election. O wā le snap election ne whaafefe eili ka koa kungu. E alanga mga oe au mai ma au mai pēa le upule a snap election. As an option. O le kamwhai le whaafefe na tunu. O le kamwhai e mimilo ma whaapong i sao ka kou fōringa mo ka kou wa. Mala ka kou wa ai. Me se o ka kou mawhawhonga. A leo mo umaua ngai a wa usairi linga mao yo ia. Wa penga kou mai moa mai au post. Ngai sa o le lau post nga whaila sa. E ngā o mea ngafi. E kalangoa inga e kou whai a i le vai malai a siaka malanga po kalame o le kai kauka iae, ma le sunga le loia ia saungi. Leang karango inga ngafi. La post la lea o kere whapea o whaiako, la post ka karango inga e awari ia. E ngai uso whaasalau. Ai o la post nga whaila sa, lea langa makua sa o le la post. Lea fo langa au mai e por kalame lea le vaenga fo ila lea. E li whapea ngau mai vaenga le whakaikai mai au. Ke ua se inga fo isesi. Ai, o lea nga au mai e le vaenga lea se si fo i mori mau e loa ai. O ila le whaamaungi e le sa ola o mele sa su engi. Ma makua i o kusinga le post le la sa. I la usairi ringa mai le lua koru vai asu. Lea whaali mai e lea ngau whea koe ngei. Article 33 and Article 46. Koru marwhao. Ngai makua spela mai. Ai mai sela le koru ilongo whai upu e lua. A le pui a. Ngai whai mai ei. O le whonga whakalai a lai langa ia maka whai. Kusa o le ki. Ma le kalai le whonga whakalai. O le whonga whakalai lai ngufo ma le ki. Ma le loka. O le whonga whakalai fo. Ne li ileo papari o li o ka e umaspa. O le inoa ia o e pe kukula lo ulu.
ai le o whaongaanga lo mawhauwhau. O le mele le anga, i mele o le kofi o se kangaka e lo ia e ave le kūlanga le whonwhakalai. Langa la ape e kau ngapa i le kū le whalo ia. Pela kau ngapa e kau sisi au mai. E le anga fo le mele le ave mo se kangaka e mamapo loku ai le loku. Le wingola ukala. E kala ngoa i le loku. Kala ngoa ia ke riso mai Yesu. Wa oanga mea ngau mai. Aka koyonge wa mo koyo fai kau le leia. Koe replay langa video langa fai unga la sorua kasi. Mai nga lau mai ale unga quote mai. Ale quote mai ni kula fongo fai lang fai unga. Ai quote mai ia va engol kuspa ia. O ingai kei no ai. Wa o sa moe mai kau laulu. Ole ku langa le sa mo le kungu au mamala. Awange ka alo pisi ise sida kungu uno samu. Ole me wenga ninga me vesika ko ele vesika ko wa me wo ka ko i fusu. Le yo le au nga wele fa pisi mal fisilingia le kungu. Nanga so se kungu wa ya kama mayon ka e silingia ilo ma fa. Po kongu ma fa ma ongi fainga malo. A o kongu ma fa ma ongi le fa apolo kame ngo ngei mea. Po o soli kula fongo. A wa soli kula fongo ngei. Kasi ale au ngā me whangua. Mangkua fo ia ka koe mawhau i kua i le kaimi o a fua mai le whainga mā lo ngei. E esea mea ngā fola e le sunga le auli le mari e koa. Ai ese foi mea ngā fola e le fonga e le fionga le sa whapiko i a fia mei. Paua mea ngā fola fia mei. Ngā kula whangoa i e kodu. Aka ko yonge su epe sa ope is fa maungi ngola ukala lea. Ka ko wola e ko replay video sangwanga fia me. Sangwanga fia me a ole a rumanga il fenga pa loka le lua afe ma le lua kasi. O anga video o longa fa moe le nga ave longa i kumalo lo kufanga. Nga ave longa fa moe o fangua kula fonge kolu lea fi ai ne ya kau kangaka faaleanga ngu i fangua faaleanga ngu pauanga o le mafuanga ngala ianga koe fia ku mai e fia me o ke kari kong o le ngofo inga lea le ito a pipi inga ma vae a ku kaimi o fia me au yei fia me sui pale mia mai le HRPP o le kaimi anga nga umai nga le maa losi o fia me na wa ukat ko ngunga rangai e yele mai fa kangaka soifua o ka ko kangaka wa ka kau nga yengi kula fongo e fa mukai fa ngaka yo nga o ka ka kongol pare menge pe a ausia ko nga ka usanga fa penge ele fa pe o kam fai a me pe la fenga malo a Donald Trump makua ele ko kusaba pa langi mga Samoa sa ngaka yaso ia le healthy o mawhauwhau o kangaka. Kaka wai makua ka Samoa lo lokor ko wha. Ka lima sfuka usanga ia wa makua ingar ko wha whako a makai si kangaka. Yaso anga mua. Ole kaimingei, wa makai ar kangaka de sfuru lima ka usanga. Ai ole au ku o la ufa mkalanga. Ole mai Samoa, ole kele o mai hui le pipesi. Lele ele pipesi. Lele ve mai suka. Ole koko mawarunga. O mai le pipesenga. Po mai le pipesi. Lea ya afia yo kako kangaka. Ia male kele ko inga me wila lea. Ela vea ke lea ile majority o e wa mako whapea. Ele o koe ango le rumanga yung ifanga. Awa fo le sa o kula e pai le fanga. E fa pe ko enga kanga kale fanga ngau ele ke wa ele ni lak fanga. Ma er kele fo yo kala kanga ngi nga ale fa amani e inga la bar kula fongo. Nga ale kala ngoa mai inu mai nga ia fa kumu la ku pepa ma fa pe o la fenga ruenga. La fenga ruenga o ia palmia la fe la konga ruenga la fe malo. A o se upu sa vali I upu ia. O lo ukari kongunga. E le o sa vali ai.
Awa anga sa vali e mangu e kea ma i le akungu. O mea nge ka o kanga ka lai su e mea i ko kongu. O kofi o le akungu, o kofi e longi kofi a se a inga, po se kofi o lau ka maa, po se pare mia e oune lau ki ngā, ne ai? O le kofi a le atunu, e ka kauanga koe ku umai le akungu, o le ua soli le ku la fongu. O le ku la fongu o soli. O le se paki. O le se paki e aunga ma au kuai. Le fuenga faila u video le aso kongu wa lea a o kulumanga ilfa ungo le so lua kasi. Le nga faila u kala. O le ale mea o le ala koe fia me e koe pale mia, ua le ingi onga se e vai. Nga faila u video mo koe me se la u video. Ala u video nga le nga makua isa oa, o le ale mea le a pale mia i pea fia me, ua le ingi onga se e vai. Mai le kelo au walo anga nga fai, karu mai lisi au page ku wai la manga i fo. O walo i e fo le kaua lele i sala elu. E ia au felengi e i ngoi a fia o fonki. O isi au felengi ku wai a leo koe o mai fo i la au page lea fo lea. Kele au felengi o over male afe au best friends. La ko kari kongwinga au walo anga sa fai. O le walo anga fo lenga o fai a leo kupunge a fia mei. Ngai whaleanga mai o SSIG Love OLFP. Sa whai whai lau post na ea ke o post. Lau ke keu winga le post nga o whai a. E winga ia fia me ma le whaangu kungurua o le ngaoi. O le funga funga. Nga makua i whai a ia o ele kako waenga wha whai al fast. Nga makua i laulau wale mai le fast ma whai o ponga. Pai mai o ke nguku leanga o le mi ngao, ai o ke ai aisa. Ene ai. O ke ne ai aisa. O langa o hao ka mai o ke iloa, whaku langa maku karsa o malanga o ke kau ku sa o la walo mga. Ia whawhenga o aisa le kai au po o le, whai o ngā ruenga. Mai o le kausila o whanga o malo ko rua, kausila o mākua. Mai o kere alu ngā mele o ela ngā alu ka whai menga le isa ele lava le puki. Pala ai. Ele i loa kaukala ele. O le kanka whabare valea ka alu ngā mele isa. O le kanka ai valea alu le isa. Wai le e whao ngā le isa e sa pusta. Kai pe o le pusta le ngā mai kai me o kui hoi o le misela. Ela nga whailo pusta. O le pusta nga ela nga e whaia e koe wha ku leia i lumal ke ea ku wha whika uli po le wha mai le pandemic. E wha pe ngā fo ila le melo le maruanga ma le pia. E ofo i le aisa. O le pusta e wha kaukala i ka ngaka. E pe o ngā pusta o e le melo le whong pia. E pusta o le whong pia makalonga kaukala mai mea i lo nguku. A pe ngā. O ngā o lai ke balea. E valea lor ka ngaka ele ia onga ele isu ele malama spaupa. Alu lo fa o ngā mea ngā eva aia kufu i ka fu e ngungu. I ko kongo se ainga. Ai whako a kaukala inga ua o ngā. E whape ngā wala le mea ngā le aisa e ringa o meo ka vali. Be o meo le au vale whai meo le aisa. Awa e valea. E whakaukala le aisa. Ale mela nga ere o se vale wanga o se vale o kere pasinga wa o nga elanga o kaukala. Mama lama lo uloa. Famadi e ko ile awanga e fai kio. Ai la ka ko fo i me le maka upu lea. O le fonga fkalai o lo ia ine le ki me kala o ia la cool fai ko. O ia kaunga sa vali loa. Ku lo le nganga. Ka longa kaunga nga ia oe. E longo le ao le malo. Ona ukarasa awanga. Ia o lalme wha alo i fua. Wa muringa ngi ka ngaka pengi a ngelu au Yesu. Wa muringa Yesu le aka ko ifo i fonga whakalai. Uru kukula ele kaonga lo e alu o ele. Ile ao le malo. O kere kea iei. Nā me renka ko ifo i o sea kupu. Ia o ipa pāri i. E sau fwere pāni i e kau masa u whau mui ngā malo fiu. Ai langa sunga pāni i a wale kaunga o ia le renka ki ngā inga le kungu. Ma vevesi e fua. A wale kaunga e longol fonga whaka i le ao le malo.
ave ese ia le mai ka ele o fia mimi po fia me wa kaunga ave ese fia mimi po fia me ma le kofi o le malo o le kofi le kungu o le mea nga ele nga mai o le mea mongi ai ele mele nga kup i le folofolanga o fangua ma wa le vaunga kupulanga o le mka afa ma le mka afa Iosefo sanga ngaua i o fangua le au kamsesi fangua ia a mesere ia isi swafa ia maulunga kama inga ia kamfai abi ese kamsesi wa kamsesi sa o a sa waile fa solonga wao o kangaka suli sa o mai ia sala masinga a o le mari e koa ma swafa ia makafa ele un suli kau sala masinga o suri fa pipi fo ia wa se ilonga fa pipi mai le ngafanga o mari e ko kong ma le ngafol kui ma le ifango ma le ngafol makaafa ko a kaule ile le ngo salamasinga ai a sa ku sa o le ngafol salamasinga ia nga kupu ka faifa e sawa kau kongu i kamasisi o kangakala ia le ka pe o kamio makaafa Iosefo la kouia man kua mka fa Iosefo ole o ia le saka i ka i le vaenga fa ku au me ka o repos langa ku sia i kuskusinga mali poki e sia mangi perkania ma Amerika o le kama lo le mka fa Iosefo o le repos o kangaka fa ku au o kangaka amio mangu o ka mi kongwanga mai ko ole nga bebesi e fo mka fa Iosefo mamari e ko kang mafili mua ile kawanga le hola e o mai le kama ka ila le fia me e oi fanguai o ki avea o ia le anga saingia a o mingiska o MNRI kasi ngei me le la fia me o le alanga la fi o ngole ke malama o le anga sainga ia le disi le i o longo winga o lawa ele lisi a o lewa o ele kupele po o lawa ave i fer kupelo le lisi o le si me siringia i a wala ngole lisi aki abe le malai balili po o feo fa pongi sa i le fea ngai ngol fengo le lisi lea ma le kupenga o le lisi a feo ave uma ele fia milion o le lisi le kupenga ave fa suya i male malo wanga fai kupe fa penga fai fia ngainga. O le sina me siringia i. O fea le kous fululua milionga. O le carbon credit. Le anga nga oi e kuila epa sailele. Ma fia me nga omi. Ai ave keu oi Panama Papers. Me ka o le tax haven. O le tax haven nea. Se sere upu heaven. O le tax haven. O le tax haven nea. Nea ngā lainga ka kou maua lalo le meka o le blacklist. Sa moa mala whaafonga anga i ke ua mawa e ke le lo leo. Ai, e ke kaukala e le mafu anga ngā lainga ngā awhia sa moa le meka o le blacklist. Ai se iti a kule e aua. Au e maa le bebela so. E la le me maa dia sa moa e lau whaafonga anga. Ngā lainga ngā awhia sa moa le. Ia. Au o le rua kasi. Ia. Se kau whaamaru rūle me le ngofo koe whaila. Se whaasuru wongo lau su wongo sau lalo. Ia. Aka koe whaawau. Malo le on sa isa moa. Nei ele malo le whakasi mai nau fionga fotino. Seuta atia. Ia. Alo. Ia. Ai whakaro whatu le tunu o whako amai mua mai. O le merenga. O le maa lie la o le blacklist la le leo kei loe au. Nga o kaunga kui ai. I lunga le kuko. O walu loko e su e isi ko i ngā vaenga mo i o search engine. La nga yeile me ka ole e ko i ngā su e hole a peke su e akili
ai la ko nga so akiri nga ke mo wal me ko search engine e ke le search engine se me ola ke masalo mi suspicious ilo wa uma mala ma fa so su no ko samo o kau ye o le kupe le o carbon credits le pelo ngai kula e pa ma fia me o kula e pa fia me le pelo le kupe le carbon credits o la says engine nga so le results ya a kongwe o uma ya o koma alanga ese ka ko kango fi me o masingi o la o kango ya ila su era nga mau mai so o le carbon credits o sa mo le ngo sangera ba nga ya ave ke ule tax 7 e le nga la nga ve sa mo ma ba e nga wa kungu o ila lo blacklist o wa kungu o se yo fa mal male me le blacklist en la ve ai kungu o lo ya me ocupe fo e kaka po ocupe ele money laundry kupe ele ako fa fonga ngene ku i mai o saunga ale fionga le kama inga ya ku kamse se esi le anga pese me le ko inga pese le vanga pese me le fionga ya ku kamse se esi le ku langa le o me kupe pala le kalia le HRPP wa kupe pala mai le sa o saunga ku kamse esi le ala wo fa ya ku sa o le langa la fo ye ngofol kama inga ma nga ia fa mo bonga ile mesa a o leo ke fa lo inga langa o lea fo inga o mai fo I news an ko ka ngofi nge e texile pe iskenyo amele amesenge lenga me fo I news o le mele lenga black market ma ye sa mo ile me ka ole lisi o aku ngu o lo ye kupe pala o lo ka ia kupe ia wa ela ka le upule a money laundry o le au mai o kupe ele ama kupe pala fa mama ka ku I Samoa le winga nga kala le inga fa vai le pule anga le ka le sifa Samoa International Finance Authority o la ko nga le ka kupe pala ale mele ngai ele ingi la ko tax ko ngi Samoa ngale keu fa fainga ruenga ma keu fa nga ai kupe wa ala keu fa nga ko ka million ala ko kupe I le kampangi le sifa I Samoa por Samoa Finance Authority ne ka le sifa o nga la lafi mai ai me ka tax el ngale nga ka o tax haven o kanga kai mo musu ko kongela ko tax apa pe o oe o au e fai ka ko kampangi o sau kampangi ai le si manga o e ko kongi au tax e ke alu na ke join ne kampangi ne sifa o inga ke u fa ngai ma ke u fa la fi e kupi o ngai ke musu ko kongi ni tax ale malo le ke ngo foi o le fainga la nga le fai e kanga kamiri o ngea le langi wa ko fa kasi la ko le ala sa fa vai me ele elo ia ko rua o I Panama lenga afia fo I Machanki ia lenga afia ko lo marka ko malo lenga pispisia mai ai ma ve lo Samoa ma kampangi e ku oile ne sifa le ala valanga o mai lo le kaimingi wa ka ia ku per au fai trucks kanga kai e fai al melo le trucks po me o fala au fasainga o fala fasainga o le e makeki I kongofiki o fiki le o sento iai ai o va ia nga wakula bebe I Samoa le nga karianga kalwengi masalo wa be SPA ngai nga kai kongu wa le hotel ale al Sheraton Hotel ia pia I kamalingi ia male ka ko hapa fo le makau le nga karianga le va volia va fango kasinga va ale ko kongu le di ole nga o mau ale le va ele fai le transportation why e fa ngai le au kidiva isa le me va fango ale nga mai me container ale li ia le o
Le ni lea o longo i kingo. O ia langa kei loa ia kout ese o waa ngei. Kout lea mai ei o le waa o loa le melea. O le kout lea langa kei loa o le waa le la ofi mai o le waa o le meri. Nga kei loa le kout o le waa le la sau o le waa ia. Wa pe yo kampangi fo le unen. Le kampangi nga le e anga container o loa me kawia. Na fa ai sei ngai makau. O le unen la nga kasilanga kampangi. Nga le fuma le unen ma la uma isainga mai sia kumu. Ai a waku wa fangoka. E fangoka solo ile vasa pasifika. Ia nga wakula ia i le unene i sa moi makauku. E fua ia la koi amma wela ko kupi. E kei loa la kai mea wako i kamanga. Kamalanga le la ua kua le eisa. Wafu i o mai i fiki e la koi e ile mea le fua hoi la lea. Kako mei mai hoi la mea kau fua. Sa iai le kau sanga pe kau sanga lua fe lua koru. Sa fasa laua i le sa mo observa le whao ngā inga o fua sa moa i runga o waa vo ila ia. Sa fasiringia i eile e le ariko sa kusia e se kasi o kusikala le sa moa observa. Se iei se kaimi o kango le ku a kui runga le post. A kongu e muri mai wha mole anela promisi aku. Sa moa o mai moa mai le lau kua i runga le mea ngā o fua. Sa whao ngā lai e waa vo i e la oloa. Ia le fua ka koule le kako fua, kako flek. Sa kau i lunga o fuele le whaeloa ile kungu e sa waile a vaa. Waso se vaa e whaerua ili langi ngei. Pe vaa whaangoka, po vaa lau o loa, o le vaa lau waile peng singi marka singi. Vaa suau. Ia ma vaa la i o vaa whaangoka. Ia ma vaa lau pasisi. Pe o meri. E kele ko ngā waa e pei e 5 waa e uraua kua. E kofu waa ngei ma meo kout. A o yeile li ile o longo i kingo i ko kongu o a vea makap kengi o le ngawhangua. Whai meile kalang o maua i le li ile o sefo. Wa ngā masu e whaakasi ma sefo o ngā maa o ngā wha leo whaakasi ma le li ile o sefo. Sefo lea sa kaptengi ho ile lunga na whanua. O le mako suinga ngā lenga mako akuai. Ai o mai e loa ma le au waa e se fulu le au waa le na whanua. Leo na whanua. Ele i whaingi la koko swa leo. Ai ngā o mai mako koko swa leo le mako suinga leo le. O le lua fema le kasi. Lenga ele leo ho ila lenga ngaka vale inga i loko pā sa mako leo whakas. Skama hoi leo levi le nga kipi kulou le upu. Nga kipi e ka ngaka e ngoi a maa ngai ma le ulu. I ngai loko pā. Kipi a moku. Kulou o koe ka ua walango ka ua whaima mori maua lau ka lai ke uwha pensi o ke pelo. Ai o le mea le nganga kupu. Ai inga ua o mai la i le kaimile nga mako ko sai maleni i lea le kwhea kua i o kamale o sefo. O sefo la, nga au maia, le wha maunga ma le wha mkalanga nea o ia longo i kingo. E mala le ia sefo le mele nga mawa aia ia longo i kingo. O longo i kingo. O ia leo te kape kengi nga so o mai nga ua umarka ma foi leo ngelu. Mangkua foi ngelu lea papari i ngelu lea lole ngesi. Nesa komisingo leo. A o komisingo leo lole ngesi. Sa wha o e komisinga leo lole ngese ia le ri leo o Filipo. Le ri leo o longo i kingo Filipo. Nga kau wha o kama kiki langa e wha vale wha korunga su e le au leo su e ngā leo. Le ri leo o longo i kingo Filipo. O le su e ngā wha korunga ngā wau. A wakurala ia le nga kele ilo a whaise kura fongo i lunga lau elele. Ia velo i lunga le waa. O ka pekengi ngā ka mo ngetu. Ngelu le lo le ngese le a papari i le sa komisinga. O le kaimila nga komisinga ilo ia a o
o ka pekengi ia kamo pari i loringit. So if I made a kala nga makua wild trainer e loringese le ri le o kingo. Male mawa nga kama ia mpe ufai kengi ho ema fia e. Wa vave ho nga catch up le kama kiki le wa sa firi waya. Wa mankua kama kiki le o longo kingo. Sa firi waya i le yasaki. Sa firi waya le yasaki kama kiki wa leva whainga luenga o langa ia mea kango i masingi vore wa resi. Sa firi waya i le yasaki. A olonga waku lai ko kongo le ofisa le lo inga ua whaakoru nga su le au le su enga longa koru. Ai mawalanga position alu i kaire na whanua. Le langa waku ka meki mo i kua i pu le longo i kingo meo. Ngā ruenga whakapikengi o le waa lea ngā whangua. O ngā ruenga whakapikengi la le waa ngā whangua. O i ngā pupula mai maka o longo i kingo. O i kongu wala ngā kei loa ai lea ko i ngā waa lea la au fi mai. Wa waa ia o fi mai kongo Samoa. E mua lava siaki e na whangua. Mori saunga le mu. Mari kiuke ngā le ngā whangua. O le ngā whangua la kou ke siakinga saunga le mu o waa. O lo o whea wai solo le Pasifika lea laka mai o ngā Samia Samoa. O langa makawhai oila le waa lea ngā whangua. Lea lea mankua le skele o milionga ia ka koe aro. Mise ia kungu ia Auskaria. Auskaria le i o ka kou ka ngaka whaingaruenga la ia i la kinga inga ka kipia la kou tax. Lea la ia la kou mea alofa la ia ufa awala mai le mea alofa ka kou ka ngaka. Mankua la a whai o oe ngaki whaingaruenga i Auskaria. O ngaki kinga inga e alu lau taxi le malo Auskaria. A la lau sao le wa sao nge ia la i waa ia. Umare waa mua le nga sao malepi. Ka soa le ito apipi wao. O whakongunga ia le ito apipi li kama leo sefo. Makalangoa ma sefo. Sefo lea ne sakapikengi na whangua. Wawai wai kaimi le lukwea mori mawa mako kos whakasi ma sefo. Manisia li ngā makua umu. Mako au leo whakasi nga. O lea lao ke mori mawa kufuila i le melea. I waala ia ngā baku. Lea o ngā i o wao. Ma lea o ngā i o kupe ia kako. Pe o kangaka i whenga luenga i usina pe o mako. Kipi a mako tax. Nevan ka whenga luenga i ngai usila lua sfuruka usanga lewe. Karunga ka whenga luenga ma kipi laka tax. A o kupe ngā mako tax. Lea o waku le la whaku. O kako ma kiki renga mu. Ma kiki fau le la whaingi. Ia sao ngā kakangi usila. Kaka whainga luenga le whainga luenga i usila. Ale upu lea e au mai e isi whai mai. E la mai fua pāloka mai ngei. E le pāloka le me. E le iskou whea au kou kawhia si. E le pāloka ku o lai lalo le kūrā whongu. Whai mai le kūrā whongu. Lalo kūrā whongu whawai. O le aia ka kau i lou ka ngaka ngu o oida Samoa. E ke pāloka ai. O lai fo i wha maro sia mai kūrā whongu. Ale kaupulenga o malo lenga ruaku ale kupo sarisa. Kaupulenga o malo malo la le ilalo malo kaupulenga le ka o Commonwealth. Ia male UNO Declaration of Human Rights. O le UNO Declaration of Human Rights. Lea fo e wha malo sia i me wha kangai. O nga ka kaulawa. O nga pāloka aku ka nga ka Samoa i whafo. Pe whai mai a kouke whape wo aku kang Samoa ka sui whai ngā malo a waku le leo mā kou rongo ngofo i whafu. Le aise ngā, e makele o aku e ka sui. Ngā le wautanga e pawale mele mako me whai o le tik. E le whape make aku mako ke sui skula whongo. E le sui e mā kou. A ole mea fwele whai mai ngā e whai mai ko i inga marisi kengele nenga whai interview mai savai. Soli. O ka wai sao ale mor savai piko silinga wā lea. Ai wā lea i whawhasa i longa o ngā lea kengi. Ole whai mai o le e le mwhainga pālo ngā kung mā kou i whawha. E ma whai. Nei lalo kūla whong wha awai. Constitution of Samoa.
ala koe fo'i mai le ka ko kalangoanga i le whiringa waia le i le o Filipo. Sa whiri waia le ngā. Alu waku lo albea ma kangaka i lalo le. A o ka pekengi lo le ngesi. A ka mifula le nga ka pekengi lo le ngesi. Ngā waku e maleri i le o sefo. Ya makalengo fa awa oska mo sefo i lalo o lo ngesi maleri i lale o longo ikingo. O longo ikingo la. Ngā mua le leila nga pue. Se ia ho nga kula i me kamala longo ikingo ma kaka fa mo inga lo ngesi. Ka umalo lo ngesi ya. Sa kele po nga aver ka me kilo longo ikingo i meo koses. E koses yo koses sare. Ai makanga wenga leo. Nga ave le ofiso leo e fa a sio koses ka me kilo longo ikingo. O ingala nga kalangoa mai lola yo tuta. Kanga ka fo e o fa ya ongar kos. I meo kout. O le mo kalangoa i kout o va. I lea kout, o lea kout. Inga ia malamalama, po o apa kout ese ngei. E leiko kongu o waa kai kasinga i loa ile ese senga. To differentiate the functions of each and every boat and each and every ships. O le winga nga le upu lea e le inga fia malamalama po la le me ko le kout wa ke usili me lea kungu upu la. La nga me kout e ki kalangoa e li fomui. La nga me ko le kout ali i fiu. Ke usili me ya o fiu fa o fa ko le ya o le kout. Fo ya. Differentiate de peke i loa ai le va ale o le va ala o loa. O le va ale o le va ala o pasesi. O le va ale o le va aia. Ha pengal fengo le mea. E o foi like ni pusa ma container lai kongo meu o va angi. Ye ya la ko wa meu coat. Meu coat foi pa coat. Na, you name it. Ya. Wala la ngo o ma malo kalangoa. Fa ma mafai ku langa ia. E nga olongo i kingo Filipo al kanga kalai mala mai va ala o mai. Na eu fale mai samo. Ale fisiri ke le foi la le fisiri ai. Vai foi le kala le ngafai longo i kingo le press conference le an kalwa ngi. Le kai milenga mau ele se furu ki kalamo le aisa. Kalwa ngi. Ko mala mai vai lenga ngo kango fai kawa. Ke lo o kele mi mikar kai mi ngo lo ko nga ko ofisia mo mo pat kasi ale se ko ngo mi mikai wo. Wo mo se me wo mo. Ko le congrats. I was just congrats to themselves within a second. But through my deeply mind. Nga umakwai o fai kawale leia vai lengo sangwanga le ni olongo kingo. Umpu ea mai le kala fa bea. Sa failanga kala vai mai. O nga vili o i kukuila fai me nga maua fo e kukuila. Leo kukuila malunga le wafo kukuila. Ia mea fa apea fo e sifuru fo i ki kalama bea ea. Koe replay ke o sera o whamkalanga. Angai la vea mai kum. Ne lai o le kala lang upu ea mai ngā. Whai mai ainga whainanga kala i leo i e kukuira. E wha wau pere au mai ngā ua koe ka fia la kou se i loa ai po ai le ave i aia. Ia wha mamoni ia. I bear in mind. E fo le bear in mind. O le mea lea. E le kausu e kaka ave i pe a whai pe maua e kukuira. Wai o concern nga le ri nga lenga whailang kalanga i leo kukuira. Whai ai e au mai pea. Au mai pea wha wau mai i o mai sa moa. Wa o concern le ri. E mwhai o nga la ko i loa le. Peila le nga la ko maua isi ko i inga le fikus fukau sanga ma le au whaingal wengal ko i inga le kama marikengi. Le la sauri kala fowwangi. Wai mai o le wa kakala i kua. Ai o le winga walengo fom kalal media. I le manga onga kama kiki leo le whiri waia. Kama ki whiri waia le sa whiri waia le asaki o longo i kingo Filipo leo komisinga leo. Le manga onga kakao e auanga i ngai kawhia e kukuila le mea maua e leo wala fu e corrupt fu leo kukuila lanko. Mangua ia waa ia. Ngalanga e nga maua e kukuila. La fo e loa e komisinga ma leo kukuila coat. Le coat lava le loa le ri leo o longo i kingo. Ai bai o kou le mea mari.
ngai loa lo fa vesi maka maula loinga ia le kinkiki lea omi. Kinkiki lea omi. Kinkiki o me. Oi o me e po ia le ngol kinkiki le pare miangi. Ngai loa lo ilongo I kingo waka uwalea langa kinkiki. Punga mai loa faise mea inga iari ali mai lunga wanga kei loa le ia coat. Inga ia dispersed. Dispatch mai kua ia le container le inga ia loa ia le kungu. Kan fai wele create some credibility. E fai some credit. Nong kau le leia. Inga ia wa mangkua le la umalang kong kalaki. Ia. Makam fai cover up mai ilang kengo kamo nang kengo omi. Lea lang kula I mai le mele kas. Mai le fia mea walewa ngai loe longo kingo. Ala ngu wai. Aka koe ola me se mori mau mai a Samuelu e le kalang ufa ia mai kalang Samuelu fa pea o mea mai foi I kukuila mai a wai ngala vea mai fa upunga Samuelu na fa awala mai ka uwere kanga kaingo ya Runi Masame ya okere musu ka uia ya ngai ai o kanga ka ke ai ngai ya kere alo okere alo le ida Runi Masame Aulenga ka wai Runi Masame ngofu ia wai. Nga ka uere ka ngaka leo. O Samuel. Le maule mau Samuel. Fuelenga maule le hit and run. Aka ka ngofi life so ka I umamengi. Ke I wangare ke audis ka ngaka ue Samuel. Kou karikongu le mafuanga ile mangkot fare pasi fo la le laifoni. Lenga ka o Samuelu le. E sa ole mena nga kilo ile wali I laifoni nga o mako palaudi. Mako palaudi I laifoni. O au ke sa mai papa I palaudi. Ola wali I sa ile laifoni nga lui bai basi. Pasi mu hoine. Wala nga le ko ise laifoni o nga mau sa mau leo le aisa. Sa ka o Samuelu le aisa nga. Lenga ka ue Samuelu le alenga ka ue Samuelu langa mori maule ya Runi Masame male mafuanga. Kusala ako e mai stories umange e ku fakas. Le alanga le mene ka kam foi sa ili le mioko. Le kelle o ngei o pu kai kasi. O le la a makango kam foi la wa fa sala lawa. Wa ka kaunga lo ia makaunga bakun ka ko facts mangi evidence. Waile au ngā ngoku wa ia sesi. Ka kaufu I nga, nera kango e post. O le kaimia e kango post aku wai. Kaufu lang fai man kako like. Ia peo lau ngā kalango aku. O le au ku lava ma le au ngō lau live le ngai asu. Msalo lau sau le tautai iai. O le au ku e wha moe lava I le ri lea. Le uru kukula leo li o ka eu masipa. Po ka eu fai pa. E ka kau le ri fai pa u le uru kukula le a fonga whakalai. O nga kaonga I o e fai ia kui ma le ri fango. I le kula fongo le pupula sa o mai an kula fongo. Alanga o le omi whaangi o ale. O nga o le fia pare mia ma le fia fonga whakalai o le ri lea. E le se mea fai nga longa fonga whakalai pe a halo e kau kar sao. Ai wa ova me o le susu. Ma le ku walu fua e whaianga me o le aru fua I whaalolonga. Ia uia e le kakaunga a wai me o whaalolonga. O le o al paki me o le alu e su e mea ai. O le su e mea ai o le kangaka o le fonga whakalai. Ia uia mo le kangaka e makai li. E ke makai li I loa ngā le kura whale a whaia le anga wakau le o le su e mea ai. A le mero ke vai e kul fonga whakalai a ngā kou. Oi. Peo le mole maile samu solo le maile le pe alu e samu solo o le fai o le mea alu sa samu mai ai ale ala wa kupu mai le mele ai le alu sa samu ai o ma alu e fa o ngalo e alu e sa samu mai o me fa sa o le keitle ia ai malu ave pulenga e so ko fi ngalo I la fa soa ale a kam fai pe e koe langa me langa wa makanga vela merkalonga
se ka mo fai ai ka o le mea mi o kong nela aka mo foi ko koleki ma mai ka ko menge ia mama wai fo ia lo kele aku lo fa ku kas mo oi lo fa fo mo nga ia fans o felengi pa kasi mai dunga le ka ko lenga ma le ka ko lai pa manga lo mai se langa wa u ni o ku sa o lava e le pasa o kwai alo lo le lau ia ngai fe me o le lau fa pio e kaulanga sa o lo ka lau e o ngi pio e pe o le menga le ne ngau le mele kupu mai ngai o le kele o le mo le lau pio le sa ia ai manguia kele lava na masinga alo kele aku sa mo ngai o fa pele o followers o ngai o e se le wo fa mangalo so leo o la se kala o papa la fa fo e pa wa o lo kanga ka ko kele fi kanga ka kele fa ma wadunga but straight to the point straight to eu fo le eu ko fa finge mo kasas le e ko sa o ko le pu le e fa pela se o pu e ka wa fe but that's how we talk and straight from the point ia man we tele la mo to sa mo ne yaso man we alta po inga sa mo